Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi sithanda silamukele namhlanje kusifundo esiqhakathekileyo isifundo sokuqala saleli ikota mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo. Salibonani izihlobo ezithandekayo siyalamukela kukhotha yethu entsha sibonga uhambe sibe lalo sidlula kukota edlulileyo mina engikhulumayo uEldu Amos Maforo. Bonani bathandekayo okhulumayo nguMrs Esimhlanga siyamukela nesifundweni esitsha siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzasiqhuba aziveze ubukhulu bakhe ezimpilweni zethu. Salibonani bathandekayo siyalamukela kusifundo sethu se-Sabbath School okhulumayo nguTalent Ncube kasithandazeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle usipha lona ukuthi sifunde ilizwi lakho. Sicela inhlakanipho evela ngakuwe ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. Amen. Bese kuncwadi yamaHebheru. Lamhlanje sikuncwadi yesiqalo uGenesis. Incwadi kaGenesis iyo kanye eveza kuqala kwendalo yonke. Kanti lincwadi ngokufana nayo imumethe indaba ezinhle ngoJesu. Iyamveza uJesu Kristu njengomdali. Amen. Imveza uJesu Kristu njengaye ophethe impilo zethu. Sesingene esonweni iyamletha uJesu methule kithi imveza njengomhlengi wethu. Yikho uJohane okuqala ngo1 verse ka1 ekugcwalisa ukubana kuzo zonke into ezingazikhona ezibonakalayo ezingabonakaliyo zikhona ngaye uJesu Kristu. Yena uJesu wayenoNkulunkulu ekuqaleni. Namhlanje ke sawukhangela ke ngodaba lwendalo kuGenesis isahluko sokuqala udaba lwendalo. Kuyini okuqukethwe yilesi sifundo salamhlanje? Ukhona yini ongathi asihlephunele ukubana siyaphutsha lesi sifundo sabe siphetheni ezandleni zethu? Esikuzuzayo mfundisi kulesi sifundo ukuthi izinto zonke esizibonayo lezinye singaziboniyo zilomnikazi njalo zilesiqalo. So ulutho nxa lulesiqalo kuthi ukuthi lulalesiphetho. So kuthi ukuthi konke umhlaba lo esiwubonayo ulalapho oyakhona and ule direction oyithathayo. Siyabonga. Kunjalo okuchiyo ngumhlanga laphana. uGenesis esiyakufunda namhlanje kubana kulomdali ngemva kwakho konke. Akula lutho olwazivelelayo. Kulesandla esenzayo izinto. Ekuxoxeni kwethu siza kufumana njalo ukubana singaba kaNkulunkulu ngokudalwa njalo la ngokuhlengwa. Kukho konke silibumba lezandla zakhe. Asizibelanga khona thina. Njalo uNkulunkulu ukhangelele ukubana indalo yakhe siyiphathe ngayiphi indlela. Lathi sidle njani imizimba yena le siyiphathe ngayiphi indlela kudilize imicabango ekhona ngendalo okunjengabo evolution. Yikho esizabe sikucazulula namhlanje ukuthi kanti uNkulunkulu uthini unjani wasidalelani. uGenesis 1 verse ngelika 1 uthe kuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. So okuthi ukuthi uNkulunkulu wayekhona ukuqala kungakaqali. Amen. So wasedala yena izulu lomhlaba. uNkulunkulu ukuthi mkhulu kudlula indalo. At the same time uyazehlisa ekuthini akudalileyo. Uyahlala phakathi kwethu. Yena kunguye owasidalayo. So kumele sizwisise ukuthi kasiziqalelanga owaqala konke ngoNkulunkulu ongela siqalo. Siyabonga. Akungifundele incwadi yamaHubo ngo100 ivesi ka1 usevesini lesithathu. Ivesi lokuqala usevesini lesithathu amaHubo ngo100. Yes. amaHubo ngo100 ivesi yakuqala. Ithi hlabelelani inkosi ngokuthaba mhlaba wonke ikhonzeni inkosi
ngenjabulo, wozani phambi kwayo ngokuhlabela ngentokozo. Yazini ukuthi iNkosi inguNkulunkulu, yiyo eyasenzayo, njalo ayisithi singabantu bayo lezimvu zedlelo layo. Ngenani emasangweni ayo ngokubonga, emagumeni ayo ngokudumisa. Ibongeni lidumise ibizo layo, ngoba iNkosi ilungile, umusa wayo uhlezi kuze kube nini, leqiniso layo esizukulwaneni lesizukulwana. Yazi yamnandi lindaba. Ngithathela emazwini akho ogcine ngawo ukuthi uNkulunkulu wadala. Ya, uNkulunkulu ongumdali. Ngesikhuluma ngaye lapha. Nxa sikhangela izinto zonke ezinkulu azenzayo. Ukhangela izintaba njengomnye umhlabelele uFreedom Sengwa yes. Thi ukhangela izintaba, ngikhangele lokhu, ngizwa sengilombuzo othi kanti ngubani wakwenzayo, nguNkulunkulu kanjani wakwenzayo. Umuntu nxa ekhangele indalo ebone ubuhle bendalo kaNkulunkulu, uzizwa kumele aphatheke njani, abese bathi aresponde njani, amkele njani lindaba, ayibabaze njani lindaba. Esikulethelwa ikakhulu ngevesi nale sibali yes, ukuthi uNkulunkulu mkhulu. all right. Thina siyizidala, yena ngumdali, thina siyizidala. Akula lutho olwaba khona lungenziwanga nguye uNkulunkulu. Thina esimele sikwenze yikuma sikhonze uNkulunkulu. Abese sithi silibumba lezandla zakhe. Yekho sikhonzeni ngenjabulo ngithi siyizimvu, idlelo esikilo esilidlayo ngelakhe futhi. Singaba kaNkulunkulu izihlobo ezithandekayo, nxa kulolutho esimele sibe lwazi esingamelanga sikukhohlwe, yikubana uNkulunkulu mkhulu, sibancane kakhulu thina kulonke. Ungakhangela indalo kaNkulunkulu akwenzayo, lemihlaba engawanga, ubusubona thina lobuncane sibo bukubona. Kuzasincedisa ukubana simkhonze uNkulunkulu, sithobele intando yakhe izikhathi zonke. Ya, ungananzelela egumeni ngikhaya kuyabe kulobaba kulomntwana. Lapha indaba kamdali lodaliweyo. Right. Ekhaya kulonakekelayo, lonakekelwayo. Ingozi engaba khona ukuthi onakekelwayo ngemali kamdala, ngokudla kamdala, ngezigqoko zikamdala, ngezinto zonke aziphiwa ngumdala, useqalisa ukumbuluza. Kumbe sezibona ngani umkhulu kudlula umdala. Kumletha ekuhlukuluzekeni. Ngokunjalo ngemzimba esilayo, ngamavoice esilawo, lakho konke esilakho kumele sinanzelele ukuthi sidaliwe. Singagcinise sikusigaba sokuthi esikuphiweyo sikusebenzise ukuzibona ngani sesingaphezu kwalo osidalileyo. Siyabonga mfundisi, uthe uthinta ngengoma lapha kimi kwafika lethi ngibabaza amandla eNkosi adalindaba, ukuthi nxa simi phambi kwendalo kaNkulunkulu lezinto azenzayo, le starry heavens, awungekume usalumile. Hayi mfundisi, you bow down. Siyakhothama phambi kwamandla amangalisa esingawazwisisiyo. Ungakangela vele indaba yekudala yiyo isisekelo sokukhonza. Indawo yonke lapho uthe wozani lihlabelele likhonze ngoba nguye owadalayo. Even ukukhonzwa kukaNkulunkulu ezulwini, ungabala usambulo 4 uthi uNkulunkulu ufanele udumo lobukhosi lobungcwele konke ngoba wadala. So uNkulunkulu vele siyamkhothamela, siyamkhonza ngesizathu sokuthi wadala, ungumdali, yikho fanele ukuthi akhothathwe izizwe. Ungasusa uNkulunkulu wendalo, right, even kuGenesis ngulethe ngalindlela singayikela ukuzwisisa lesi senzo lesakwenzelwa uNkulunkulu. Usambulo kazwakali. All right. iBhayibheli lonke alisazwakali. So ukuqala la lo uNkulunkulu wokudala kuzasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi sikhonza abantu.
uthini umthetho wakho uthini ungubani otsho njalo khona kulethwa umhlanga akuvumi ukuthi umzwisise usalumile hayi umele uguqe umkhonze ekho kuthiwa izidalwa ezingawanga sihlala zithi ngcwele ngoba kufanele ukuthi simkhonze kule bala leli setshenziswe lapha mfundisi Mlilo linela kufundelayo lokho kwesiHebheru lesiGreek uElohim alright kuthiwa nguNkulunkulu omkhulu olamandla wonke iba lesindebele ngiyalithanda uNkulunkulu usomandla umkhulu angithi yonke into le yenziwe nguye ngesikhiwa bathi omnipotent God all powerful olamandla wonke nguye esikhuluma ngaye okufuze simkhothamele simkhonze so ngezinye indlela singakhipha uNkulunkulu njengomdali sesikhiphe ukukhonzwa kukaNkulunkulu wasala kukhonzwa izidalwa right yes awuboni ke indlela ukuletha ngayo kuyangibuyisela emuva ukuthi ngithi khwimilile kancane awulethe ngayo ukuthi singasusa indaba yesiqalo ngasela sisekelo noma ngapi uGenesis bathandikayo siyafunda ngaye nguye oyisiqalo oyisisekelo semibhalo njani yonke njalo kuma foro echilo ukuthi asila sambulo singeke sazwisa usambulo singazwisanga ubani uGenesis singeke sazwisa isihlahla sokuphila esikusambulo singazwisanga isihlahla sokuphila esikuGenesis yabona indaba so uGenesis esiyafunda ngaye ngiyakhuleka ukuthi sonke labalaleli singene kule incwadi ngemithandazo sidinga uNkulunkulu kasivezele okutsha uqhakathekileyo kule incwadi angeke ngithi mina nxa sikhangela le incwadi kaGenesis yona yokuqala lo Genesis wesibili Genesis chapter 1 lo chapter 2 incwadi lezi ziqala ngendaba imbali ezimbili ezikhanya ngani ziyehlukene kuNkulunkulu lezi gaba zendalo zikhanya ngani zehlukene uma zehlukene ngapi uma zingehlukananga zihambelana ngapi Genesis chapter 1 okwenzakala kakhulu lapha na mfundisi Mdilo engunanzelelayo akwehlukananga alright kukhuluma iprocess yinye uGenesis chapter 1 uyaletha ukuthi ngosuku lwakuqala kwenzakala lokho kwalandela lokho ende kwakukuhle bese sithi yena kuGenesis chapter 2 usechasisa ngokujulileyo ukuthi kwenzakala kanjani iprocess yakhona useletha esingathi ngesikho enye detail ngesigaba esinjani esifananayo uNkulunkulu edala kungela lutho uyabona mina lawe Ncube esingakwenza ngesikhiwa sikhothwa singa-inventa singakha sisebenzisa okudalwe ngubani uNkulunkulu kulelinye ibala atsenzisa lesiHebheru ubhara uNkulunkulu udala kungela lutho atsho ulimi futhi esetshenziswana ubuthiwa wathi akube khona lokho kwaba khona ngelizwi lakhe yes umaforo ngikhumbuze indaba engayixoxelwa ngomunye umuntu ukuthi uthwama abaze science bake bakhuluma lo uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu wena manje eceleni into zonke lezi thina sinjani siziphethe ngezandla njengoba sile technology silana kuthiwa uNkulunkulu wathi well said wami eceleni bathe sebeqalisa indaba zabo zamalebhu lani kuthiwa kokuqala vele owesayensi wathatha inhlabathi wangangena layo elebhu uNkulunkulu wathi wo mana khonapho so kuyale kulokho wathi inhlabathi ngeyami lina qala nokwenu so indaba kaNkulunkulu edala izinto kungela lutho umfundisi yibo ubukhulu obumangalisa yiwo kuthiwa Elohim ukukhulume ngayo ukuthi uNkulunkulu omkhulu futhi indlela enza ngayo izinto ayengeke izwisise ngithanda uPsalms chapter 33 uverse 9 wakhona kuthiwa wathi akube khona kwaba khona omnye bese ubuza ukuthi kwathatha isikhathi esinganani ekukhulunyweni lekubeni khona kwezinto kodwa indaba yecreation uGenesis uyasivezela ukuthi uNkulunkulu ekhuluma
ilizwi la form izinto lenza izinto zaba khona so yikho sikukholwa ukuthi indalo yadalwa ngalesi sikhathi esisiphiwa nguGenesis esemalanga angisebenzi akhona lokho kuthiwa umhlaba wadalwa nge-1000 years sekuthini sechilo singawuqondisa sekuthini ke khonokho uyabona uNkulunkulu uhlelekile ngicela ukuqala ngalokho lithe likhuluma kwabe kuvumbuluka engqondweni zakhe okay ungabala uGenesis 1 lo 2 kukhulunywa into efananayo iextendwa okay indaba yokudala akazehlukananga isono sasingakangeni Genesis 1 lo 2 okay ungabala the last 2 chapters indlela kulandalo ezimbili the last 2 chapters yeah Isambulo 21-22 isono sesisukile phakathi la indaba yesono usiya ekuthini kumele sizwisise ibhuku leli isono singakanjani singakangeni so into esisizayo nxa sifunda ibhuku lika Genesis leli isiqokoqela sendaba uNkulunkulu ufuna ukutshengisa inhlakanipho yakhe kithi yena engekho inhlakanipho kayikho kithi nxa singanaba sesisuka lathi siyabalekelwa inhlakanipho eyiyo esiyidingayo yena enjani engekho so indaba leyi eyokuthi uNkulunkulu nguye owaqalayo iyanthathekisa kakhulu ingenza ngishift engqondweni ekuthembeni uThixo all right enye indaba ukuphendula umbuzo lo ukuze ngisekela kulokho akhulumayo Ncube uNkulunkulu uhlachasise kuGenesis ukuthi hayi into lezi zidalwa ngosuku ngoba ihlathi ukuthi kwadlula usuku lokuqala weza ukusa ukuhla lokusa kwaba lusuku lokuqala so ihlisincedise ukudiliza umcabango ukuthi isikhathi esinjani eside kuba lusuku uNkulunkulu wakhuluma uNkulunkulu kuthathana ukuthi ukukhuluma ukuthathela iminyaka eyinkulungwane yebo iprocess bethu ukuthi nguSathane oyabe seletha indlela zakhe zokuthi kudalwe ngalindlela indaba kaElohim uNkulunkulu lo omkhulu ngithanda enye yakho nabayilethayo kule gama leli uthiwa uNkulunkulu yawe bese kuthiwa umkhulu angithi emkhulu enjalo kodwa useduzane kangaka lathi uNkulunkulu esimkhonzayo akakho khatshana umkhulu mele akhonzwe sibe sesizwisisa ukuthi siba lobudlelwano laye sibe so close ingoma ithi so big kodwa small enough to live within my heart uyangena enhlizweni uGod uNkulunkulu Emmanuel uNkulunkulu onjani olathi mina nxa ngisakha indlu yami ngiyakwanisa ukuthatha 3 to 5 years lokho engakayiqedi so semfuna ukudonsa umlimo ukuthi afike kulokho mina engikwenzayo sengiwele esonweni all right so singakuthatha ekuthini umlimo kuyeka kunjani so simlinganisa umlimo lathi ngendlela yethu kanti njalo uthiwa uNkulunkulu umkhulu sifunda ukuthi uNkulunkulu omkhulu ongumdali njalo ake ngibuze nje lokho ukuthi kanti okukhona kwaNkulunkulu singawubona endalweni enjani singambona ngokudala indlovu inyamazana enkulu kumbe ngikhangela indaba yokuthi yena umkhulu kangaka aphinda afinyelele kithi sithini ngezibungwana lezana ezincane ezingela lokho ongekwazi ubona ngelihlo lakho angikhulumi ngobunyonyo basiyabubona awubona ngemtshina ubona ngemtshina kunjalo kulani uNkulunkulu umkhulu indaba yendalo ngasi yayizwisisa kahle besiza khothama akulaluthethe singalweza phandle ukuthi sikhothame sibabazi ngithe ngifunda indaba yamabirds uyakwazi ukuthi uNkulunkulu kuthiwa kulenyoni eyadalwa uNkulunkulu efla ekwanisa ukuphapha 6 months ngamanga mfundisi 6 months ifidanga i-sustainance into yonke ubusukhangela iscience nxa sesikwanisa ukufly indizamtshina in 24 hours sesicabanga akula uNkulunkulu uNkulunkulu wenza izinto ezingangale kwalokho thina singakucabanga nxa inyoni ingafly 6 months inyanga ezingu6 semoyeni idla ngapi injani even ngizamphendula umbuzo wakho ukuthi izinto ezitiny ezincane kangaka uNkulunkulu
ngelizwi kuphela wakhuluma zabakhona and engikuthanda uSpms 104 mfundisi uthi into yonke uNkulunkulu uyiphethe ngesandla uyayinakekela uyayibona ukuthi iyembetheni uyayibona ukuthi idleni abe sesithi kuMateyu 6 lina lilesisindo ivalue uthi lina lidalwe umfanekiso wami lile value okudlula zonke lezi zinto ngiyehlule kanjani ngiyakumbuza kamfundisi ukuthi kungasinika comfort bani bengasinika siqiniselo bani sisenhluphekweni uNkulunkulu uyanaka uyasinakekela siyabonga so obunyonyo lobana bulamaphaphu kulento yonke respiratory system yabona into loba incane kanjani iphelele uyakuchasisa ukuthi yabona ifactory esehlamvini mfundisi ingaba yiplant engathathi iholi yonke yona le nxa kungenziwa ngumuntu ukuthi imshini ongayifuna ukwenza konke okwenziwe lihlamvu kodwa uNkulunkulu kufayinga ehlamvini uNkulunkulu izihlobo ezithandekayo omkhulu izinto ezisemhlabeni ezinengi asikazifumani membala bembukela lokhu kuthiwa ulwandle about 75% yolwandle asikadiscover ukuthi kulani phakathi ubukhulu bukaNkulunkulu bona lo esikwaziyo ku 25% singagijima lemtshina siphuma phandle kodwa kuphakathi vele asikaqedani la ukugebha khona apho utshona nje kuphela uyathola ufumana okunye okumangalisayo so uNkulunkulu esimkhonzayo mfitizela amazwi kaMhlanga laphana hayi ngeke futhi wakwana la ngeke wabusisisa ungabona sekwane engqondweni yakho hayi kasaso uNkulunkulu yes uNkulunkulu wendalo Elohim yes omkhulu kodwa kundiduduzayo ukuthi ngiphakathi kokuhlupheka uphansi kwami oseduze uNkulunkulu wendalo okunye nxa umafore kade efitize yaphana ngifikelwa ngezinye imfundiso eziba khona singafunda amabhuku singathi siqeqetshile ende sibe sesisala ukuthi uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi olobayo beveza ukuthi singalulandela inulwazi lwaba bescience kakhulu yini lolo lususa uNkulunkulu endaweni yakhe singalulandela yini mina mfundisi ngikhula lizayincedisa sasithi spider silenyawo ezingaki iscience yake ama inconsistencies ukungala ukuthi namhla singatshelwa lokho kuthwe kumi kanje kusasa kuvuka kungolunye uhlobo even umhlaba kwakuthiwa isun ye rotate around the earth namuhla iEarth yesi rotate under the sun antu izwile iphenomenon le ukuthi umhlaba is moving further from the sun so izinto zonke nxa zingalethi ukukholwa indalo kaNkulunkulu obukhulu bukaNkulunkulu hayi science yakho niyabi seceleni because science bekumele ukuthi ihambelane ingenelane lokuthi izinto lezi zidaliwe isandla silamandla endezithini yikho ubona amabhuku ethabe phonga ukuthi an introduction to biology introduction ulwazi uNkulunkulu alalo mfundisi nxa sizama ukulusearcha hayi vela kanti uyaphelela uyakhothama asike sigxileni ngayo indaba yendalo awusifundele uGenesis 1 verse 4 ufundele 10 lo12 kulamagama uNkulunkulu awasebenzisayo emva kokudala kuhle kunye ngakunye uGenesis 1 iverse lingelika 4 uNkulunkulu wasebona ukukhanya ukuthi kuhle uNkulunkulu wasesehlukanisa phakathi kokukhanya lobumnyama verse ngelika 10 uNkulunkulu wasebiza umhlaba omileyo ngokuthi ngumhlaba lenhlangano yamanzi wayibiza ngokuthi zinlwandle uNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle verse 12 lo 18 verse 12 umhlaba wasuveza utshani imibhida ethela inhlanyelo ngohlobo lwayo lesihlahla sisenza isithelo esinhlanyelo yaso ikuso ngohlobo lwaso uNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle verse 18 lokuthi zibuse emini lebusuku lokwehlukanisa phakathi kokukhanya lobumnyama uNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle asike sikhangele lokho usuku ngalunye uyadala uthi lokho kunjani kuhle kulesifundo bani nxa sifika emaphethelweni endalo yinye ngayinye njalo futhi kutshona ukuthi ibheka kunjani kuhle lamhlanje nxa sikhangela imvelo
kambe singamemeza sithi bheka kuhle na. Ya esikunanzelelayo ukuthi uNkulunkulu wadala impilo ngokuphuphuma kwayo. Alright. Akazange adale ukufa. Umuntu wayengafa on condition. Ukuthi akasenzanga lokhu Thixo amlayo. Athe akwenze. uNkulunkulu wayengadalanga ukuswaba kweskin, ukuguga. So konke kwakusebenzela kuhle. Ye kwakuthelela kukuhle. So isono singakangeni ngiphendula umbuzo wenu. Konke kwakungela nto ongathi uyikhangela uzofuna ukukhala. Namhlanje amandla kaThixo siyawabona. Omunye uthi yena siyawabona ezihlahleni ziyawoma ngoba isono sangena. Kodwa izulu nxa lisina ziyahluma, zisivezela yebo kalufifi okungasoze kufanane la ngendlela okwakuyiyo. Kodwa siyabona ukuthi still uNkulunkulu amandla ulawo ngempela nxa siyama kuye kuba lusizi. Mina okunye ngikutholayo lapha mfundisi ekudalweni. Yes. Ikuhleleka okulenjongo. Alright. Ungakhangela iviki yokudala ilanga lokuqala lelesibili lelesithathu. Lilomngani walo. Alright. Ulanga lesithathu lelesine kwelesine lesithathu lakho kulomngani wakho. Ukuthini uNkulunkulu nxa edala sithi bheka kuhle. Uthi ukuthi kuyasebenza nxa esedala ukukhanya. Kuyasebenza futhi kuyasebenzeka kule harmony. Kuyaveza icebo leli uNkulunkulu lenjongo uNkulunkulu alayo. Ungakhangela mfundisi ukukhanya sihle sikubona okuka day 4 kubuya kuze anti uGenesis uthe kuqaleni kwakungela simo futhi kwakumnyama. uNkulunkulu ahla afaka iorder kuqala. Ahla afaka iorder abe selanda ngamalanga amathathu oqala ufaka iorder. Ngamalanga esithathu awom sefila segcwalisa ngoba kwaku empty. So uNkulunkulu ule order futhi kule njongo ngikho konke abesesithi kuhle ngoba sokuhambelana sokusebenzeka ende khononke kwezela umuntu ukuthi kuphileke. uNkulunkulu sebesithandekayo umkhulu. Yabona khona lokhu iorder ekhulunywa ngomhlanga Yesu sizama ukuyitaticha khathesi ukuthi lokhu kwaba khona njani. Yabona abantu bayasuka emazweni bezobuka indalo eyenziwe nguNkulunkulu. Kwabuza ukuthi khathesi kunjani. Yebo kuhle. Kodwa kwakukuhle kulalokho esesikubona. Abantu bayafika eVictoria Falls bemangale amagodona la bathatha amafoto ethi kuhle. So uzimbambo vele zomhlaba kufana nokubuka umuntu olembambo so hayi akasenguye. So kuhle yebo kodwa kwakungcono kulalokho. uNkulunkulu wayedale izinto ezinhle esihlobo esithandekayo. Ungabala ibhuku okuthiwa nguPatriarchs and Prophets. Uzamcolo engakabi khona uthi igolide amadayimana ujasper emerald kwakudojwa phezulu lapha komhlaba. Kwakuhle esihlobo esithandekayo. Kwazi uzamcolo kwasekugqibeleka kwabaphansi amadwala sesiwabona sokuzimbambo zomhlaba. Nyanga embambanjeni khona lapho kulani kulobuhle uNkulunkulu uyamangalisa. Kasimkhonzeni yona inature sike siphume siyebuka sibone ubuhle bendalo. Kuyasifundisa okunye ngoNkulunkulu okunye ngoJesu nguNkulunkulu wendalo uyalawula kundalo yena leyi ayidalayo. Uyanthinta la. Uyakunanzelela odalapha uthi yena ubuhle lebu yebo bukhona. Kodwa soburedusekile ngenxa ukuthi umhlaba uyagugudeka. Lasemuntwini umuntu wayedalwe emuhlo kumangalisayo. Actually uthawu ubuhle sibubonayo lobu ngobethu thina obosesiphalizwe isono kodwa sibona ngani abantu bahle. So akula muntu ongazibona ngani muhle kakhulu kathesi ambuluze ngobuhle bakhe. Ngokuba umuntu omutsha usileskin esifresh subona ngani you are too big for God. Lobu buhle buncane nje awukwakho lokhu kuncane ongakwenza nje ukuthi ubekeke ukhonze obani uNkulunkulu ngoba lokhu futhi kuyachabalala. Wonke babona khathesi sebengogogo bake bageza bashayina babe bahle babanyathela kwazwakala. Kodwa ubuhlo bakhona buzange bufike ngapha.
kulobiyana kodwa kade sebe ngogogo so kusitshengisa ukuthi asebesele lakho kade siyizimilo zabo nxa kulento ozasala layo empilweni yakho awube isimilo sakho isimilo sakho siyabonga amaforo befuna ukuthi umaforo uthe phetha wathi uNkulunkulu futhi indalo le uyayilawula kule i-theory thini maforo eyokuthi uNkulunkulu wadala izinto wasesimeceleni izinto ziyazihambela njengewatch esethiwe yokuthi hayi kalandaba lokuthi wayakhathana khona wayakhathana ubukele from a distance yes ngifisa ukuthi sixoxe ngayo naleyo ikakhulu sikhuluma la uNkulunkulu yawe ukuthi usondela kangaka eduze maforo kulalokho abakuthi mhlanga i-deism uthi uNkulunkulu wadala wasechiya wabukele khatshana lo mhlabelelo kuthiwa nguPJ Powers wayele ngoma yakhe yayemphasize lo ayisithi from a distance that is what the earth looks blue you know konke ngani kuhle uNkulunkulu ngapha siyafa ngendlala kodwa uNkulunkulu ubukele he's watching us kusenzakala konke lokho is watching us kodwa iqiniso likhona kabukelanga uNkulunkulu uphakathi lathi uthi lobu udlule emlilweni lobani bakithi ngilawe ngene emanzini ngilawe yikho uLazaro wathi sefile uJesu wakhala ngoba is associated lezankhathaze zethu kulanjwa ukhona beka besuka eGibhithe uNkulunkulu azange abukele thumela imane kuthiwa wayekhona ngambala kuKorinte kuthiwa ilidwala elalilandela wayelabo ehamba labo insika yeyezi emini insika yomlilo intambama so into esifuna ukuyemphasize mhlanga nje obulethi la indaba yokuthi uNkulunkulu lathu God kasichi uthi bheka ngilani kuze kube angikulichiya so zihlobo zami lobu ngena kukuphi uNkulunkulu lathi uhamba lathi uyasalusa nguNkulunkulu osizwisisayo lesimo sethu yasizwisisa kule ndoda yayingumphathi eSolusi secondary okuthiwa nguNxumalo omnye mama uthi yena shuya selingize lihluphe kangaka umlimi sesikhohliwe uthi yena ubona lo Jehova engakukhohlwa ungaphila wena yes ngoba nguyonjani ngiyosiphethe ngiyophethe impilo zethu siyabonga bona sikwazi bona uNkulunkulu uhleli ephansi kwethu akusifundele uGenesis ngo2 ivesi ka2 leka3 uNkulunkulu wasewuqeda ngosuku lwesikhombisa umsebenzi wakhe abewenza waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza uNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa okuyikwenza kube ngcwele ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke uNkulunkulu awudalayo wawenza sisiyabonga kungenxa yani usuku lwesikhombisa lweSabbatha luhambelana lodaba lwendalo lokho kusikhuthaza njani ekugcinweni kweSabbatha na right it's alright yona welindalo yayingaphelelanga kungela Sabbatha iSabbatha kuqediswa ukudala it's the crowning act yendalo ungakhipha iSabbatha sokululazisa ukuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaJehova kukhipha even ingqondo yokusebenza nto konke iSabbatha yasho ukuthi ngensuku ezisithupha kumele kusetshenzwe ukususa iSabbatha kukhipha even losindiso lwethu kukhipha izinto ezimbalwa ukholo lwethu vele ngokugcina uSabbatha luyasenza sinanzelela ukuthi hayi izinto lezi azizivelelanga kulomuntu ongemuva kwakho konke akuzibelanga kodwa kulomdali so ngokugcina iviki ngeviki asikhonza isuku hayi siyakhumbula lo owakwenzayo likhumbule ukuphumula kwakhe ayisikuthi wayediniwe edina uNkulunkulu kadinwa besides vele wayekhuluma wanwadinwa ngokukhuluma you know kumele siphoze sike sime sikhonze sibe lethuba loNkulunkulu simkhonze ingunaphakade ukuthi azabe siloko sinja sihlangana izidalo zonke zikhonza uNkulunkulu lezikhonza kufanele akhonzwe adinyiswe ukukhuluma siyabonga mfundisi mama forethinta indaba yokukhonza ngeSabbatha ukuthi isibisela ekunanzeleleni ukuthi ngubani vele ufanele akhonzwe ngoba kunengo sokukhonzwa kodwa iSabbatha liveza
ngiceke ukuthi uNkulunkulu weqiniso nguphi ungulwana owathi ngesuku eziyisithupha wadala. Futhi kulento enginanzelelayo ngeSabatha mfundisi, sithe first 3 days uNkulunkulu uyafoma, ezokugcina ezingu3 uyafila. Uzananze ukuthi iSabatha yafonywa, ayifilwanga ngezinto. Hayi azayigcwalise ngezinto esizibona inyoni lana, kodwa uNkulunkulu wayigcwalisa ngaye. Yikho ivesi ithe kwakungcwele. So uNkulunkulu iSabatha ligcwele ngoNkulunkulu ngobungcwele. Yikho kufanele ukuthi ngeSabatha sikhonze, sikhothama. Ayisilo lokwenza izinto. iSabatha libe kweceleni, lireserviwe for izinto zikaNkulunkulu. Okunye ngufundayo lapha ukuthi kulesikhathi sokusebenza, kulesikhathi sokuphumula. Awuphumuli ungasebenzanga, awusebenzi ungaphumuli. Uyabudinwe kuyini? So sinanzelela ukuthi ungananzelela kathesi abantu abaningi ba-involved kuma-drugs, abantu abatsha kumbe abanye abadala. Okunye kwesizathu yikuswela okokwenza. Abantu abaningi they are involved, abanye ekudingeni imali nge-church. Ukuthi ngiyatshona nhlezi phakathi kweviki, then nxa usuku lwami lokukhonza solufikile sengisiya kuthi receive into engayisebenzanga. So you realize ukuthi nxa kungaba losuku lokuthi umuntu uyasebenza, uzaba lokunanzelela ukuthi kumele aphumule, abonge lo mupha amandla ukuthi asebenze. Kodwa nxa ungasebenzi ufika kusigaba sokuthi usuhamba e-church ngokuthi ufuna ibank yakho ikhule, iwallet yakho ikhule, not ngokuthi uya-appreciate ukuthi impilo uyiphiwe mbani uNkulunkulu. So nxa sifuna imali kasisebenzeni sibe sesiphumula ngosuku lwesikhombisa sisiyakhonza sibonga uNkulunkulu wasidala. Uyazi mfundisi Mdili uyangikhumbuza lapha. Enye into umlobe engithandayo kubeka ngalindlela uthi ngabe kwahlala kugcinwa iSabatha, there will be no atheist. Ngabe kwagcinwa iSabatha angaba akula muntu omphiki uKristu. Andiyakubona ngoba isikhomba kumdali uNkulunkulu owadala. Ungazikhanyela lezi zinto mhlanga ngendlela okwenzakala ngayo. Embalini yethu ungakhanyela ngo1844 okwakusenzakala, kuba lemvuselelo, kukhonjwa kukhunjuzwa ukuthi asikhonzeni uNkulunkulu wenze njani owadalayo. Isambulo ngo14 ukuthi nguye owadala. Ngesikhathi sona lesana esifanayo uzananzelela ukuthi yikho kwavuka khona amadoda anjengalo evolution uCharles Darwin. Wasebuya lemfundiso yakhe, uSathane ulethi counter, waletha imfundiso yakhe ukuthi hayi umuntu kadalwanga waqale isibungo kwabanje. Kwazothi ngo1859 wasebhala ibhuku lakhe ukuthi i-Origin of the Species, echasisa konke khona lokho. So indaba engifuna sinanzelele ukuthi ususa iSabatha iyachiya lo ansamkhangeli njengomuntu. Le ndawo kade sixoxa lana mfundisi sengimbona eyinto nje kuphela engimele okuyiminyano emele nguChrist. Iletha izinto ezinengi ngoba ngagcina iSabatha nzana zothi hayi konke lokho kwadalwa. Ngikhanyela umakhelwane wami, hayi lo sisidalwa sikaNkulunkulu. Sengibona umuntu ngimphathe njengomuntu odalwe uNkulunkulu, ngimthande njengoba njani ngizithanda. So i-great controversy siyayibona ihlangana khona la. Yikho indaba yokucina lokho singakufihlelani ikhona la ku Sabbath issue. Ekuqaleni vele wahle wa-institute indaba asiligcineni sikhonze uNkulunkulu ngosuku lwakhe. And sigcizelela lokho balaleli ukuthi nxa sikhuluma ngosuku leSabatha lapha kasitsho ukuthi zinikele esukwini leSabatha, kodwa sithi zinikele kuNkulunkulu umnikazi weSabatha. Nxa usuzinikele kumnikazi weSabatha ukuthi ukhuthe usuku lwakhe kakusoze kuvume. All right. Nxa umafore bisindaba ye-evolution yacabanga mfundisi ukuthi nxa nginje kuthiwa ngaqalisa ngake ngahamba inyawo ezingu waba lomsila. uSathane usemsebenzini wokwesula image kaNkulunkulu ebantwini. I-evolution phela ithi umuntu usuka ku lowest state uya ascend uya phezulu.
but khangela ukuthi umbhalo usitshela ukuthi hayi umuntu vele udalwe sesiqongweni esiphezulu wasesiwa yikho kusinika futhi uJesu esebuya esesiphakamisa yikho kungena futhi lona eSabatha ukuthi uNkulunkulu usidalile kuyisipho ukuthi asizidala ngathina uPsalms 100 asange sizidala so kwaba yisipho sokudalwa kwaba yisipho futhi sokwenza sokuhlengwa ukuthi nxa sisiwa sisuke esiqongweni sisebungcweleni obufa ngoba kuthe umuntu udalwe wafana loNkulunkulu ngesimilo la ngokuma kabili uyabona into elethwa umhlanga isidiliza ingqondo isisitsho khathesi ukuthi asisadingi umsindisi andabona nxa kusithi siba ngcono sasizibungwane khathesi sesingcono sengingcono phela kanti ngidingelana umsindisi kodwa iBhayibheli lithi ngiwile uyamdinga umuntu owileyo udinga umsindisi ufuna ukusindiswa so asimqapheleni uSathane indlela ayenza ngayo 126 uthi asenze umuntu ngoba umfanekiso siqale silapha sesiwile sithobe sithandekayo singarojwa nguSathane Jesu siyamdinga udinga indlela zonke zokususa uJesu uNkulunkulu phambi kwethu lapha nasike sathinta izigidigidi zeminyaka uthi indalo yadalwa konke okhona ukubona ukuthi kususa indalo kaNkulunkulu kwesusa iSabatha siyabonga ngazothi iSabatha kumele igcinwe iSabatha linye ngalinye kambe njana siphakathi kwezinhlupho lobuhlungu iSabatha eliza iviki ngeviki lisikhumbuzani maqondana losindiso lomuntu yes esikunanzelela lapha ukuthi nxa siphumula each and every Sabbath namuhla isono sesangena abayamukele uJesu sikhumbula ukuthi uJesu wasidala ngensuku ezingaki ezisithupha wasephumula lathi ngakho kumele silandele lo mfuzisi sikhumbule njalo ukuthi ngokocebo losindiso uJesu wasifela usihlenga kulobu bunzima esasiphakathi kwabo nxa simamukela siyenelisa njalo ukuthi ngoba sesilokuthula ezinhliziyweni siphumule each and every Sabbath bonga ukuthi uJesu wasifela ngokocebo lesindiso at the same time silesikhumbuzo ukuthi kulokuphumula okuzayo bathandekayo alright nasendaba kulokuphumula okuzayo kasisoze sihlale sithwele nzima ngomsebenzi ngeza ngikhathaze zika elder wami kodwa silokuphumula uyazi unkubuzo ukuthi uyazi ungavuma ukuya eSabatheni uphenduka lokhu lemthwalo alright kuthiwa uJesu mfundisi Mdilo izimanga zakhe ama miracles zakhe amaningi wayenza ngeSabatha wayephilisa ipholisa esilisa ngeSabatha nxa sisiyakhonza iSabatha lesibusiso hamba uyesiliswa ungabuyi lokuthwela imthwalo yakho uyerelax abanye babuya sebe iBP siqansile kuyaxatsha sosuku lwalokho asambeni sekhonza sibuye siphumule selatshiwe iverse licho olokhu ngo13 verse 13 kusiya ku16 umloyi ohlathana hayi bathandekayo yazini ukuthi uJesu wenza lezi zinto ukuze afundise abantu ukuthi iSabatha lusuku lokwelapha khonapho ekwelapheni uzananzelela ukuthi kungenzakala ukuthi ungene eSabatheni uphumule physically kodwa ingqondo zingela kuthula khonokho kuyabe kubangelwa mhlawumbe kungazinikeli kuThixo kweSabatha ngomthandazo throughout the week la kasiboneni ukuthi siphila ngomthandazo ungaqali ukukhuluma ngoJesu kodwa ungela ndaba lokukhulumisana laye ungaqali ukwenza usuku lube yilo olukufosa ukuthi hlala uphumulile but vuma ukuthi uJesu akuphumuze engqondweni ubusuphumuzwa njalo ngeSabatha physically la ngaphi lasengqondweni akumfundele uGenesis 1 verse 26 kusiya ku29 Genesis 1 verse 26 kusiya ku29 uzafunda lo 2
Genesis chapter 2 verse 7. uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu ngesimo sethu njalo babuse phezu kwenhlanzi zolwandle laphezu kwenyoni zamazulu laphezu kwezifuyo laphezu komhlaba wonke laphezu kwakho konke okuhuquluzelayo lokho okuhuquluzela emhlabeni. Chapter 2 verse 7 inkosi uNkulunkulu yasimbumba umuntu ngothuli oluvela emhlabathini. Okay. Yamphefumulela emakhaleni akhe. Yeah. Umoya wempilo. Umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo. Zixhumana ngaphi lezi zahluko? Genesis 1:26 kusiya ku-29 lo Genesis chapter 2 verse 7 ziqhumana ngaphi lezi zozibili izahluko ezendalo ezikhangani zahlukene maqondana lokudalwa koluntu na kakhulu ukudalwa komuntu. Uma forubeke wakuthinta mfundi lapha sesifuna ifithizele manje mana sekufithizele ukuthi uGenesis 1 verse 26 ukhuluma generally ngokuthi uNkulunkulu ujonge ukudala umuntu amfuze ngokuma langesimilo. Kodwa kuGenesis 2:7 sesizuza indlela yokudalwa komuntu ukuthi uNkulunkulu wathatha uthuli wabumba umuntu wasemphefumulela impilo yokuphila. So amavesi wona la akhuluma into efana nayo eyinye ichasise yini. Umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sikuchasiselwe la zwanini isihlobo esithandekayo umuntu omutsha ungavumi umuntu ekukhanyelela phansi. Vele udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngaya chapter 3 kaGenesis uthola uSathane ubuya kuEva ethi ungadla lesi sihlahla uzafana wona uvele ukanti vele uNkulunkulu wathi ufana lami. Ihlobo esithandekayo sikulethelwe ukuthi indlela uNkulunkulu adala ngayo umuntu ungumfanekiso iyi-image kaNkulunkulu physically singazideleli indlela esadalwa ingilosi vele azinjengoNkulunkulu kodwa thina senzelwe umusa sihlobo ezithandekayo ingunaphakade la ngeindlela imicabango yethu kuthiwa yayipure ingcwele sixhumene lani lezulu u7 ebeseveza chapter 2:7 uthi nomntu ebeseveza ukuthi kwenziwa ngayiphi indlela sihlobo ezithandekayo asobantu abancane lokuhamba khona phana omunye mndilo wakwathi ngaze abantu bayagijima besiya kubo follows besiyabona izimanga uNkulunkulu azenzileyo kodwa bedlula bephambana bengamangali because nxa ubona umuntu kumele umangale ukuthi umuntu wadalwa kanje uyamangalisa so into ezithandekayo asikhonzeni uNkulunkulu ungakhanyela even indlela umama azithwala ngayo 9 months kweluko kumuntu kuphuma into zonke ezikwanile akula zawuthi ngazokuphandle ngibona kuyakhula lokho semhlawumbe nawo wazi into yokuzinanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu kufanekiso wakhe iza kwenza ukuthi sikhangelane ngelihlo lokuhloniphana lokunikana isisindo ivalue indaba ye-genocide mfundisi uthi kulabantu ababulawa njengeminyane umuntu kaboni muntu kaboni umfanekiso kaNkulunkulu ungathi leli liwu leli mbeleli liwu kumbe indaba ze-abortion indaba zemtshado konke kuhle singavele simsusa umuntu ukuthi udalwe ngomfanekiso lemtshadweni kuyonakala ngoba sitreatana njengama-objects ayikhona njengabantu abantwana baya-abuse abatrithwa njengezinto kodwa into yonke kaGenesis 1:26 ingasakuhle engqondweni yomuntu wonke mbone ngani ubuntu ubuyabuyela endaweni yakhe. Eudalaputhe ekhuluma esithi kumele wabona omunye umuntu mangale lami semmangele nxa ngimbona. Right nxa ungananzelela uGenesis esimbalileyo uveza umuntu isono singakangeni. Ethi sasidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sile ngqondo kaNkulunkulu ingqondo kaNkulunkulu ingcwele. Lathi ingqondo yethu yayingcwele konke okwethu kwakuveza uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe actually la kathi sekuthana ngobani ingcwele right so umuntu wasesiwa umuntu esewile ubungcwele bachabalala kodwa ubungcwele sobubiswa nguJesu Jesu esesifa usesibuyisela
ekuvezeni umfanekiso kaNkulunkulu. Alright. Ngoba thina sodwa uJesu engekho kasingeke sikuveze. So osenza sibuyele ku perfect image kaNkulunkulu. Yes. nguJesu Kristu. Otherwise thina sithe sesiwile saqala ukuveza ubunyamazana ngamandla. That's why lezibongo zethu sezingeze zinyamazana. But uzananzelela ukuthi uJesu usibuyisela ku perfect image yokuthi ngandidaleli nje so labaleka. Kathesi ngokwamukela uJesu la ngokuhamba kwentando yakhe yikho esingabuyela khona. Uyakwazi ukuthi talent ungikhumbuza ukuthi indaba yokuhlengwa omunye obhala uthi indaba yokudalwa kutsha abe sesithi isibisela kuNkulunkulu weqiniso umfuthu uthengesa but uJesu ngewadala izinto zonke. So nxa usithi sizuza kuphela ukubuyiselwa kuimage yethu ngoJesu kuyangikhumbuza ukuthi akula muntu ukuhlengwa kwethu ngoJesu ukuthi uthi nguyolamandla okusidala kutsha akula ngenye indlela esingabuyela ngayo kungasondlela enguJesu. Akungifundele uGenesis 2 verse 21 lo 22. Verse 21. Inkosi uNkulunkulu yasisehlisela phezu kuka-Adamu ubuthongo obukhulu. Waselala. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe yavala ngenyama endaweni yalo. Inkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba ngowesifazane. Yasimusa emuntwini. Yasimusa emuntwini. Alright. Okay. Indaba le wathi ngeke ngikhangela amavesi la amathathu la. Singakabuyeli kula mavesi owachoyo. Kukhanya kulezinto ezintathu uNkulunkulu azinika umuntu. Masinyane emva kanjani kwendalo. Number 1 wahlomnika ingadi kanjani? Wayisebenza. Number 2 wamnika yini? Ukudla. Number 3 wasemnika yini? Ubungani. Hayi asikhangeleni la. Wasesenza wesifazana wasemnika umuntu. Wesifazane waphe umuntu. Alright. Alright. Yeah, zona izinto ezintathu sesifundisana uma sizikhangela zonke ubuthathu bazo. Yes. Engikutholileyo lapha ikubana uNkulunkulu wakwazi okudingwa umuntu. Umuntu angayekela ukusebenza. Uku-exercise uyafa. Right. Abantu babhizi bagcwele kuma gym. uNkulunkulu kodwa wayedalile ukuthi sebenza. Uyafa umzimba ukhuluphali nje umzimba. Number 1, number 2 uyafa ngendlala. Kanti ungeke usebenza. Uyabulala indlala. Umele usebenze. uNkulunkulu wadala umuntu ukuthi enze njani asebenze. Number 2 wasemnikeza ukudla okuqondileyo. Wamtshela ukuthi umuntu adlene. Wathi dlana konke. Izihlahla zonke ngaphandle kwalesi ekudleni kulama limits akudliwa yonke into. uNkulunkulu ukhethile wathi asidleni lokho. Empilweni asibenda ama boundaries kube lezi zinto esizithabathali singazithabathi. Ezihlahleni zonke futhi wamnike kaze angahlanyela umuntu. God provide ukuthi uzakuhlala. Ogcina indaba yomtshado eyathintwa ngumhlanga. Yazi uGenesis singamzwisisa lento zethu ziyalunga. uNkulunkulu uyamnikeza umuntu wamnikeza umama umunye. iBhayibheli sithi uza kusuka ngakibo ayehla babe nyamanye. Lezo ngizama ukufithizela ncubela indaba yomtshado ukuthi singazwisisa abantu bangaba babili bahlangana babe kungadingwa ngabanengi imtshado le yalast. Okuningi nje uanti uthe ubani asilandeleni okuthole iBhayibheli esimele sikwenze sibe lobunga sibe nyamanye kanti uzachaya uzazishaya yini kanti uchaya njani unkosikazi ndiyakuzwa yini uzazichitha uchitha. So singazwisisa khonokho izipho uNkulunkulu azinikeza umuntu ayimdalini. Okunye okusisizayo futhi engunanzelelayo endalweni la uyazi uNkulunkulu ulomusa. Uzananzelela ukuthi mana ngikhuluma ngezihlahla ezimbili esokwazi okuhle lokubi. Right. Sasingumthetho ukuthi ungaweqa ukuthi susukile kumlimo. So uzabulawa impumela yokweqa umthetho. Right. Then esokuphila babesidla to perpetuate life. Anjo phela. So uNkulunkulu isimanga senzayo ukuthi sebedlila isihlahla esokwazi okuhle lokubi baba sesonweni wahle wabaxotshe engadini.
esenzela ukuthi bangadli esokuphila babe sebephila inaphakade besesonini. Yeah. Lakathesi uzananzelela ukuthi kulama side amabili kulo Jesu lo Christ lo Satan. Nxa ungahamba ngeside elingayisilo elika Jesu impumela yakho ukuthi ufe. Yeah. Kodwa ungahamba ngelika Jesu ulokuphila okunaphakade. So kunjalo ke empilweni esiphila kuzo kasiphileni siku Kristu ukuze sibuyiselwe kuNkulunkulu. Ngithathekiswa yena leyo ichoyo. Umlobi lapha olento engithande kubana ngiyilandele lapha. Uthi ukukholisa okungela mngcele okwakutsho uma kuthumela ngaphi ekufeni. Kulabantu abafuna ukukholisa bazibedlule ini yonke into lama boundaries. Asikathinti ngale isigaba sokucina. Maqonana lo mama owaphiwa ubaba. Ngubani omele asuke vele sebesibili. Yindoda yodwa kumbe bonke. Njalo kulamadoda aluhlupho. Uthe sechadile lo mntana womuntu usakhe namathele kunina. Yes. Yasisithini ngokuchiya lokho. Ngubani omele achiye. Njalokho ubaba waphiwa umama. Ngikhangele kulokhuza khona. Yes. Right. Umuntu ubaba lo mama bayalingana bonke ngabantu. Kodwa umama ungaphansi kukaBaba ngama roles. So ngezinye not ngokudegrade ubuntu bakhe. So ngezinye indlela ubaba kumbe umama umama kakusamelanga isubmission yakho nibe ngeabuse. Kodwa bonke ke nxa sisiya ngokusuka kabasuke bonke. Bayeqala kakutsha bahlale bonke kungasuki oyedwa kube njalo. So ngizwela uMrs Mhlanga lapha sehawulisa kakhulu. Uthi so kasikucaciseni kokuyana ukuthi kungabi abuse kodwa kube ukuthi bonke ngabantu. Siyabonga. Hayi ngizwisisa ukuthi umlimo nxa wayenika umuntu icompanionship. Alright, umngane wakhe. Umngane. Wayenanzelela ukuthi ezintweni ebezidaliwe uAdam ubengela mngane angaxoxa laye ashe laye imizwa yakhe athini. Kuya lokho uNkulunkulu wavuma ukuthi uAdam abe lo mngane wakhe lo mlingani lo msizi. Kunjalo. Kodwa kunye sokulimaze imtshado uNkulunkulu ngemva kokukwenza kube kuhle kube kunje ukuthi uyathola ukuthi abantu abaseyo ma social beings. Okay. Sesiqone sithene sefuna. Kunje mina lo mhlangasela thuba lokuxoxa lokuthi ngimnike ukuthi mina namhla njone njani bekunjani ngimtshele konke okunithabisayo lana. So yikho kunye sokwehlukanise abantu ababili uNkulunkulu athe munye. Ngenye indlela alright ngifuna uletha uGenesis 1:26-27 uhlachasisa ukuthi umuntu wadalwa owesilisa lesifazana. Ngifuna uku-underscore ipoint yokuthi umama kaso afterthought. Kwake wadala uNkulunkulu wasecabanga wasebona lo Adam lokho ezula ngoba izinyamazana zonke zazilana zilama partners and the female and female. So ihlithi ukuthi uNkulunkulu wasebadala ngumfanekiso wakhe bebabili benjalo. Ngoba kumama kulama attributes kaNkulunkulu uthando ukunakekela khona kwa image kaNkulunkulu ekhona khona phansi. So konke sihlobo esithandekayo asikuzwisiseni ukuthi hayi umama kaso afterthought. Two ilanguage esetshenziswe lapha kuthiwa ubaba uyasuka. Asikujwayelanga esintwini sethu ukuthi usuka njani. Kodwa ilethe biblical principle bengasuka kuba ngumtshado oqinileyo. Ngoba kaningi kuthiwa ubuya andesibongo verse sami buya uthatha ngabo so singakuzwisisa kuzasincedisa iGreat Controversy yayinqobo. Lokho ke okunenge esikhuluma ngakho kubangwa indlela abalobi bayizolo abekhangela ngayo kunjani babe bala abesilisa umama kodwa kakusho ukuthi umama kasuki. Ungaya ku Psalm 45 verse ka10 ka11 iyakhuluma futhi lo mama uthi hayi khohlwa indlu kayihlo khohlwa abantu bakini inkosi yakho yakhe ngaphi ngaphakathi kwenhliziyo yakho. So wonke umuntu kanjani uyasuka. Siyabonga abathandekayo ukufunda ngendaba yesiqalo ekaJehova. Sicina sibili ngendaba ngezipho ezintathu uNkulunkulu kanjani anike umuntu.
akucabange lapho khona ngesipho Jehova akunike sona sisebenzise ngokwentando kaNkuluNkulu. Ngizanxusa ke udadewethu uMrs Mhlanga ubana asinikele enkosini ngokuqhakathekileyo. Siyabonga asebeni lomthandazo ubaba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini mdali wezulu lomhlaba lakho konke okukikho. Siyabonga ngasona lesi sifundo. Sicela umoya oyingcwele asiimpress ezimpilweni zethu. Sikuzwisisa ukuthi wena ungumnikazi wezinto zonke ngofanele ukukhonzwa lokukhothanyelwa. Siyabonga sengathi ungaba lathi ekuhambeni kwethu lekuphileni kwethu konke udumo silunike wena. Xa uzadala konke kube kuthi ukubisela lapho kwakukhona sifisa ukuba khona sonke ngoJesu oyinkosi. Siyabonga. Amen. Amen.